lah saya kalau salim kasih naya maka cekal sedih. Leci na bedi lalang aja namu kita matiin ron nasi yang tuku duko. Ada mas senang. Alaman maka selimu mati ay. Au mati. Inna lillahi wa inna. Dikasih ke itu boleh namu sih. Boleh menikah malah pering suriolo. Nangka kong kedengar sadan di peringi. Tapi dia gambar sadan di bahan. Pak itu memang kamase. Kau disuruh malah pering anu tiang bendera. Magi hafering eloke dipake mamen lo nala. Jadi salah sih kak. Jadi make sih kak. Nya. Weh, betek weh. Ada itu magi kedi. Ini tahu kak. Selalu di tempat-tempat di kamar ke. Sedih. Kalian. Biasa kali nih. Fotonya matona sada nang kalina. Gambar matona hangka di olona. Masih vale? Langsung sedih mana virus ke selon roro jahat ke dia leu. Aman nih vale itu. Itu mana nih pusuk ke pura peleso. Pero nasi di leceme. Au, nagaga huay ka masih. Ano lo man itu lalong bisa penne. Sangat sonya di nang kamen huay. Mana butuh barang sono sih di namonu. Timoki, sangat sona nang kabosi. Jadi nule marako ni bunge. Awe, pesan di valen di kawarake bunge. Penting cintamu kepada aku itu nama aku. Ko itu ba, dinatona namita nama rako. Awe, tanda natona timo. Kukura vale di lo di gitu lo ceme. Aja na be mo shemme biasa numua. Ayo pokoknya bela mau bawa filosofi vitamin D dah sedih edi. Kalau tuh nisa di kalefake mau bawa langsung pura lampu na mutiasi kaceme. Edi malado huena, hadi mufake ceme edi. Mana kau galuku? Pesan nih barata nih, masyaka mato edi na siya uhuay furana sue. Itu kagak efek menyamping. Ya mi tuku huay aki mo shemme nang ka efek samping na. Shemme nih nang patalo kon radia masa pa huay. Ede. Tanya. Apa dikali wow? Aja do pakitu rahma, mantan-mantan timo kinagaga huay, elo ni murut tayo. Be, susah apa itu? Ete memen do kalau kotai, aja na dibolay po huwake huay. Nah, lo mite lo malaway to? Iya, kalau mau loli sumalaling, pakai bahan nih huay. Awe, ndak bisa kak. Ini lagi ndak ada air ku bawa na saman lo baru baru japa. Aja na wala mukain di ini, kayak kumutilasi gitu. Tak paling kali ngedi he. Mentang-mentang alek di mailo tin mutilasi. Lah na wala tay. Dia kamu sorot tai. Kitundria he di ropok-ropok ke. Wah, aja na, dinambah na fokus suri ko di ropok-ropok kengi. Wala nilalake mengganggu konsentrasi. Ora si tetai dia si telema bisa.
deh, di kantongi. Tahan nih, maitong saloke kan rajaha. Bih, takut tabe pedih ngabu bau lo. Kecaton dah malah terus sampai siapa. Tapi memang tuh kalau kotai. Aja na fadena na sedih bau. Oh. Tunggu Kak. Awe malasa nga matupu. Velo paha. Karena masalah velona, katona wae kuti velasatonan no. Oh, senang nih, Pak mata nakal itu mutihike. Jadi kumutie, ya apa itu? Kerja jasa pihen rumai. Awe. Cindalo guys, cindalo guys, cindalo guys, cindalo guys, cindalo guys. Cindalo guys, cindalo. Cindalo guys, cindalo. Cindalo. Eloko? Yo shindolo, mereka kalmetin antara pelasa. Anya. Cindalo deng. Ya, rengat dua. Nade sih jika muanya, saya dehidrasi. Pura kusel lo daek, kotimo ki mega to madeka makanya balik ke cindalo. Boleh dia tuh bela sepedua. Boleh kan di saloke malah wae. Marah kau kalian mata di tahu ya ini boleh malah lain wae. Meletus. Langsung sedih di lupa si silangnya adalah kaya. Nah beli sih tayanya mak, kapuru na baru panas cindolo. Cindolo taharo senaro. Agak beda kebuka kapuru. Taharo. Berarti shosho nih, cuma mak kecena medi. Ih karamai kafurung gara. Napana manre lo ya mirodi sengalena cindolo magahuke. Tapi menyambut tole? Oh iya pasti. Dia nya. 30 hedeng, 15 si kasya lo. Hei, masulik talenya. Natali masebu mi cindolo ke si kasya. Shosho nih terol 15 si kasya. Fatima ke di salongi lo malawai. Sio jaga rahma, mafoso te malali le. Jadi wahai na cindolo ke di salah. Begitu vale malah falo, na meti na buhungnya. Senang yang menyameng, langsung wae di bawah kaki gunung. Maka semua baik kok sementara malah wae na toga ka totai atau toteme kendra jolo. Allahu alam, dilale pedi batas siataro lo. Kafura kuna semua dolo. Aman nih vale itu hanya. Sina vale korek ko lebih nale. Oke nih vale bos. Mani karahma. Ada yang ngomong? Oh iya ada jika. Opa, ada cari Ki. Naik Ki Kak. Rama. Sapo nurol kan ini Nisa. Oh astaga. Begini Mini kalau baru Ki pulang kampung ke siang baru ada cutiku. Ki masuk Ki palek Kak. Oh iya deh. Masuk Ki.
Keluar kak, paling dulu saya kak di. Oh iya, hati-hati deh. Iya iya kak. Kita paha. Biasa cewek. Hai, iga beden doro magenta kalau Wita. Hai karena benina ro, lakaina sapoku. Nena judge pala itu. Yuh talau na, tengah benih. Jadi bagaimana ini perjuangan Mure? Pokoknya penambahan Nure. Saya sudah yakin nih. Jadi sudah ada tanda-tanda duduk ini Mure. Mantesan Nure. 35% keluarga, 35% anggota, 30% nama tuh serangan fajar. Wih, ngaku panesan ini 100%. Cembana Nure, kita sule. Pokoknya aku berhasil tuh matu, iko kalau sopir. Itu nomor Mure. Asam baca tajuk bana mulu doa. Ini ha? Iya pak istighfar. Tapi ngomong-ngomong Edi Mure. Toleh ramai. Jadi aku matole Mure. Oh, Tapi ngomong-ngomong Edi Mure. Makanya itu Andrea. mitan dari matole le. Ya lagi di mita tuh nih kalau mengedaki matole. Iko kuku sarana mulai mengedaki roh. Kurang nih kamu doko Mure. Aku mau ke dokter ke. Hai kamu, nyawamu sih 1 bulan lagi kalau kamu tidak mau berhenti merokok. Sih. Pakai tato memang itu. Iya naruh mengedaki ganti Mure daripada mati ya. Serba salah man itu ha. Matole kita mate. Det matole mate muto. Mending matole kita yang kena mate. Kangkangi. Tapi ngomong-ngomong Edi Mure. Makanya itu Andrea. Iko mani kuandalkan di 30% na. Pokoknya aku meruntuk kiro. Runtuk koyo merah. Dasar nakali hal 30% ini Mure. 50%. Wah, ya iko. Ajak tuh sih mau ke tabur hega. Kali waktu sih mau tuh kaderai aku sudah nih. Pakai dia. Banyak ku tiki, ku perkenalkan di beberapa titik. Wah, renungan dia mangkali ngenore. Pokoknya penambahan nih Mure. Kalau nak balik, sampai baju dulu. Wah, ya ini itu. Baja, Vi. Tuh balik, utaja ku tuh baja le. Ba, Mure, ba, beres itu. Tapi ngomong-ngomong Edi Mure, wasa tak janji lo katarin 4 juta ya. Ya iko ngerani sih kak. Baja vi balik pak, dia nanti itu pas sudah ikut niki. Kamu mau tuh jekan alit dulu ini. Oh, pakai roga. Mata-mata sedih dipikir apa? Baja vi sekalian titona. Oke, vale, baja, Vi. Tapi hari memang nggak baja. Kodina tuh tarega dia aku tiki itu. Bah, terpaksa koreko. Oke, vale, Mure, lu sama dole. Jadi nama nanti parah katangi Nisa. Yo balik. Aja mau kita dimundurin ke mobil kole. Biasa itu tabi dulu. Wah ya kalian sedih itu ya. Dia tuh tahu beridai dulu. Sudah. Kau ngapa dia sore? Hai nona manis, giginya putih, bibirnya matube. Hai lo kalau di guys. Kalau di bola saya minta kalau putua siapa tahu kah? Hai. Kita bola nenek saka he. Mai kedi. Cek kak. Assalamualaikum. Saka. Ada Saka. Nenek Saka. Nenek Saka. Ada Saka. Aromai kalau kuna. Ilawi dulu. Dia lagi kapan patah tutup kita itu he. Lai kapan di kampusna? Kampus aga. Di daretna lo. Oh. Alabah nih dulu, sini ping powangi lo. Hello kimata nalake lo. Kaja nih pandai. Pangaso ba itu nalisu? Assalamualaikum, Nesaka. Bila kalau kutua tadi. Ya wala
anu. Oh iya, terima kasih Pale. Napa niro di dindala? Nih. Jadi pekero kah? Pasal bekunana kaluku lo. Si batu na moala di. Si batu na kare moala. Oh iya. Si batu nih. Harap tuh Bipano di kalau jadi nih. Yeay. Ini kan mete. Bepaga halo ko kebu. Capu si Pak Burana puang. Oh, iya ada ku tanga-tanga ki. Maga senaro? Jangan napa tidak ada uang ku bawa he. Milau bale lo puang. Ayo na pulang. Oh, kasina. Adi pale he. Aku cuma resume. Ya aja na puang. Tarik kali situ. Pesan nih Fuang, supaya makasih kesin daleku. Bah, terima kasih banyak Vale di puang. Ye, lau ni tanah suan apa tafainung haburana kau furan ni mandre. Oh iya, Daddy, come here. Wah. Oke tuh mai. Ma terima kasih kebetulan na puang. Weh, aca faha kasina. Iya, main nih. Ye. Rasanya jodoh di, ndak memandang fisik. Nani tadi yo jarto nang atara doa na balu bali. Au, sabar bahan ju. Gua acan ku itu karuntu no Xiaomi. Jadi salah sih kak. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Boleh diga nih kayak di. Kalau doang yang ngemang. Matin roson dan aku siliak tuh. Apa bala itu? Terambulan. Hah, Tania, dia apa gitu bawa terambulangnya? Agak pale. Mabodoi. Bah, makacate ngene di. Kuasa ngitiul ke jago nangka pasti apa taring ngeun lama bau. Kodratnya memang istri begitu, jadi aja mau macam-macam. Oh, tandi pau. Saga pale di. Heh, Bara Chavez itu mau balu? Aku tuh mai. Digo vale malah 4 juta. Bah, taruh pengeuna. Barang kata tuh matan ngeun namis ngedip 4 juta. Emang nesa? Pak uang suami, uang istri juga. Uang istri bukan uang suami. Digo malah. Ceritanya begini. Tapi letting, ini ada murai ku calon kasina. Mau sekali ngerasa juga duduk. Nah duduk mito ya. Wah, ngerti nih kayak letting. Oh ya. Terus? Nah kita tahu sini kondal Kang, apalagi kita ketua arisan dan ketua grup di kampung sini. Oh iya, tenang bahas sama kileting. Berapa nak butuhkan onta? Murai. Dari kita saya sembarang Ji. 200 cukup? Nggak tahu Kak Seding mau bilang apa, tapi cukup nggak pang itu kalau 300. Dira Mak. Iya.
Bisa jika pengen itu letting, apalagi kita tuh sih ketua arisan dan banyak grup WA tak. Oh iya, tenama kileting. Tim arisanku 700 orang memang mi. Mana mi di grup WA? Kalau digabung semua mi tuh ada 3.000 orang. Kalau itu sama Nuta Mure, lebih awak ke derai. Tapi letting, kalau masalah begitu harus pak dibuatkan acara Bella. Ya pendekatan. Kalau mengacare orang pasti harus pak ada dana. Nah, ntar ada saya uangku. Bisa nih kapan ditarikan teman-teman Arisanta sama grup-grup di WA? Agak letting. Nah, bisa mi diacarakan kalau begini, diacarakan penarikan suara. Terserah mami kita mau bakar-bakar ikan, bakar sampah, bakar rumah, yang penting rame. Yang jelas dirama. Suara aku berharap 3 daun. Oh, iya. Dan ada juga ini letting, tapi dibuat kufangi dulu. Kalau memang nanti banyak suaranya di sini Bapak dan berhasil terpilih, ada rencananya Bapak nanti membangun jembatan di kampung tas ini. Begitu Bure? Tapi masalahnya Pak, bagaimana mau bangun jembatan kalau di kampungku di sini tidak ada sungai? Nah itu Pi ada jembatan kalau ada sungai. Ya tahu bagaimana itu Bure? Apalagi ini masuk janjian kita. Jangan khawatir letting. Bilang ini Mure, kalau perlu nanti dia akan membangun jembatan bersama dengan sungainya sekalian. Begitu Mure? Oh iya Pak, nanti saya acarakan dan saya sosialisasikan. Pokoknya beres letting. Oh iya siap letting, menunggu informasi. Bagaimana Di? Perlu salam itu? Cukup ini Pak, ini lagi gemetar mak pegang ki. Oke Pak letting, lawan apa dulu nih Pak? Apalagi lo cuma ngeribin sama Manado kalau di laut ya. Baleting, makasih di Pak, ditunggu-tunggu saja berita bahagianya. Justru saya yang harusnya terima kasih. Mainin Di. Maka minta Mure, tepat nih. Bah, mangako Nure. Pokoknya aku berhasil katudangnya Di, walau karne. Kita nih coba, sopirmu dan ini nafau, nafau leceh sih jadi karne. Itu kajancimu. Wah, ditanda gua kero. Kuasa yang serius. Desa kalau senang di main Nure. Desa Kandora, Kecamatan Tela-Tela. Kalau kalah di kafe suku. Makin Riaro. Assalamualaikum. Ada apa lagi dilupai? Mana tadi itu yang dibungkuskan yang ku kasihkin Di? Wih, sudah aku kirim di grup-grup WA aku Pak. Waduh, Kenapa memang Pak? masalahnya salah wilayah Suari dan Rahman Di. Au, resiko tak itu Pak. Gaji momi pala di apa? Nah sudah bisa kirim di grupku. Nggak bisa mi ditarik. Nggak bisa mi, karena checklist biru mi Pak. Awe, biar mi palen Di kalau masalah itu. Tapi kalau masalah sungai dengan jembatan nggak jadi kalau membangun. Mana palen Di? Assalamualaikum. Iya pale. Waalaikumsalam. Jadi sosok nih Di. Iya, bahas sini Mure. Daerah pemilih hatta ke di mana? Iya di bola namun Di kalau di sih. Iya nih di bola, tadi kita di penduduk ke di mana Mure. Pokoknya ya di tahunnya, kau makan A, mana tuh ke di mana tahu ya. Kau makan B mana tuh tanase. Ah, ya kalian bisa pakai gas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tanas? Iya, ada di dalam. Masuki dulu duduk, kupanggilkan Ki. Oh iya. Masuki duduk. Iya, kasih. Masih gitu apa lu? Bah, aja tak kedah, liwas segena. Apalagi kau kata pakai caiki atau kau tahu pura janji kita dibeli yang kau tanah. Oh, anak sama pau ya mau. Dia tuh posisi ngiko. Di micet. Rama. Itu? Anu, kuasa ngedit tay, nak kongka di bolata. Dia Mure. Kalau si cover main mutirang, aja banget nama mutirang, merah mah. Cau nak dijanci. Nak kuliah rekin itu kubantuan yang ramat to calon-calon. Iya, mi sedikit di main di Siloku, di Taue, di main di kampungnya Mas Olang. Terlupa nih kalau main tahu ku bantu tudang, di senat tudang. Namun nomor ro na degayana. Dia masang itu. Jadi ku calon mutira ke di Rama. Aja mana fal dia itu dia dijanci. Apalagi kalau kau soka tabe tadam penang.
Asal lagi kongkal pasti calon, pasti calon. Gak ada jabahan. Wah, ini gitu itu. Tadi si calon dikira ini. Depa benapura bicara aku na langsung ditapolo. Agak vale, Tuju aku lo kedita si lo ngomoreu. Tanya calon. agak vale tumailah susurang. Tahuan nih more aga. Anu edit dah. Siapa tahu kak kundria pinyang ada lu 100. Gak lagi vale minreng. Ya rumah suku ta. Depa benapura bicara na tapolo nih. Lagi minta yang more 100 kasih. Tadi nih vale, itu lagi dalam mana deh? Siapa tahu kamu apa favoritoan di, tapi ku tadi ku iloko 100. Kau sih narabur nih, membela mana tahu be. Waktu di kelinga dan reta nah semana nanti terima itu calon. Belum itu lagi iri. Sabar abah nih more, tanya dalle. Jadi sih. Tadi nih dolet tamesu more, panas saparang itu doy di 100. Aja nah. Kamu udah ikut. Wajana itu nerima kedai pinjam dulu 100 wa. Semana tuh lo nak kena. Oke, sama nih dia meter ke majama kandang. Pada piga ke mesu. Ya toh secara filena ha. Tolong. Jadi bagaimana more? Di mana lagi saya mau bawa ini? Kuni Rama. Cau nak. Sing ini ada lagi yang mutih rangengak. Dia gak beres. Jadi salah sih kamu re. Dia selalu Rama. Deh, ngalah. 4 juta tuh. Bah, para yang keren sih kamu re. Padahal kalau kayak itu deh ke. Ngedau. Ayo pada ampung. Dia nanti mah tuh kareku kena raging sering pajar. Aman more. Pokoknya doa terbaik untukmu. Surga ki, semoga duduk. Mutai sedin degato doka, kodanu sedin Rama terbaik untukku. Barakatnya sedin. Pokoknya aman more. 4 juta. Kalau saya nafale famalaling matun nih, siapa kenisa? Peratu ini mengeribi. Nah, begitu ceritanya. Bah, pura memang anak fawang, lo kena semata-mata calong. Iya, naruh ya doangi berjuang separang sadang. Bah, ya kinga, menre kita more. Agak sih senang nih, kau memang puat apa mukun fayaku. Maka tulu-tulu di sini. Ketulu-tulu agak. Mempe kita kalau kau ngemang, nah duang batu mimusoroangi, mage hana lamana ibu anak kalau kue. Na tapalotion na sempe no kasi na matan reto sero kalau kue. Hah? Kasi di makalalay? Makalalay nga aga. Nanu manasan di menreki, anu matan reto pa jabatan na. Bah, matan ya, apalagi kau keluku. Tapi kau dartikan ngaro ketulu-tulu nu. Kan kau diartikan ikaluku kan matanre, o ngemang ka jasa. Berarti matanre di jabatan na. Terus, haro buana, artina aga. Doi. Oke, jadi domba tu mi disuruangi. Dalam mana ibu ana, nata palosya na sempet no. Iya. Aja nasina, sama itu ketulu-tulu membawa petaka bagi mengemang. Awe tamaka di Faresa di KPK. Senangnya sempet no pada domba tu mi disuruangi maga dalam mana ibu ana. Jaji. Aja no matin ro. Ketulu ya ja. Kangkangnya apa lo matin ro maka semua ketulu-tuluku. Oke nih Vale. Oi, Deng. Oto no tete siaga nih. Dewa maliasa kae. Oto no dono no malia ngatabu na fishing. Mungkali na mo eh. Hai. Magi kedi. Tanya ngile. Lako wala kong pai. Lao di Kendria Rona nanti kita bunge.
Boleh nama liang ah? Boleh nak. Agar kare dendra ko suruh aku. Deh, sabun nafis. Sabun nafisin, tanya sabun nafis. Kada mitoa, lai si Shina edi nali fatabu kosong edi na natihiki. Agak baik kok tulu-tulu pete namu tedu. Jadi sama na lo tulu-tulu bisa ditahu ya. Jadi asin sabun nafis. Ngedau. Ya namu Andre. Ya tau nak kutanya ngelo kupake manasu. Dong sabun lo neli. Kuino yang vale dolo tekku. Aja na. Andre itu sabunnya nafiske. Tihinin ria. Ya namu di bola. Agak nak kau sama kutono sedih suami tiri. Tadi ke bemak di detona kamar telepon. Agak selong pau, pas di pejena, dia tuh nino kolio aki ketena, karena hewan tidak berkemanusiaan. Agak guna ipat di bola, reko manca jilasa. Oke, bagaimana itu loh Van Rahma? Nah pakai helm loh. Ye, mau kau pergi lihat istriku, dapat lagi apa sonda-sonda itu di kumah heleng. Oh, ada di sana di bawah pohon indro deh. Oh, apa nak bikin Wati? Bikin sapu. Kukira minum tua apa di mana pohon ruke. Tidak, Van Rahma. Timo kibera yang maju jung orang air. Ye, atuh teh waeta. Mau nih boleh buku tani pedih ku tanya pedih cek deh. Jaja. Turun ya Gatika. Maga. Johnny. Maga Johnny. Kakada ga. Gua